Yam ni palisa yawana ni wan family kalupyan ni briba ay ki laton la kariwaya. Natas bara yawan ailal tay mailal kabya pia publikina ni yawana ni ispel bila tarde o temprano natas ba na luiwa isa. Kuna kaisa ispel bila kakaweya kumsihiwaya. Wan mina tayban kalilki ka kumsihiwaya. Dia mo ni. Uplu basura ka masin man yokum pruwaisma. Ubu plapen ka masin yokum man pruwaisma. Nat ka wala rayawan ni pruwaya bansa. Bara kan rayam nisa. Dia lakat daw si pruwaya. Kan rayam nisa. Wan marit ka kumbre bawal lilia iwi si pruwaya. Wan luhpia na ni wal lilia ay ko kiwi si pruwaya. Wan family ay ko lilia iwi si pruwaya. Wan tawan kabila na lilia tau ki si pruwaya. Upla sutwal pain kaya. Upla basura ka ma yokum man pruwaisma. Ubu plapain ka man pruwaisma. O upla kumyang rewesip sa pia. Kami stikras ma yan kurung na piaban kays na 200 money, 300 money ang rayo kays na ay bayo pala kung baras ma kakawan ways kuna yang lukis na yawan na ni sudba pruwaisa kan spell bila kakakail siklo de la vida wan raya ka wilwitawan ka ba dira kung barasa yawan na ni ba ay subita kuya yawan na ni ba lesto sa pahawaya sahawaya pruwaya. Baja spell nan bilang sa la ley de la vida. Así es el ser. Humano y seres vivos. Yawan uplaba manapia. Taiwan na nisin. Ay subita kaya paawaya sahawaya an pruwaya. Baja ba raya kabrina ni kumibani ma para bago sa. Ay subita kaisa paaway sa sahaway sa pruwaya. Para natas bara manuba dira sa uraman daw kamasin man yukum pruwaya bansma. Dira yam ni baman daw kamasin yukum pruwaya bansma. Uplailal bahatan kabiras mihtawitin luksa prubepya. Annatem trabilwala kumba wah mas mabaraman ba pruma piatan kapya pruwaya sipsuma. Tiaras mabara bahal mog nang lika pruwaya sa tan kapya sipsuma man sin pruwaya. Barabila wala. Ani uplika diara yam ni mandaw kiba prubya sin Bible na wabre lika. Bible bilang sa apastel palaisan kabila. Yang may para raya kaya ba kreis bara prura ba wintakan ka. Kunayawan na ni kreis dukira raya kaya kakalika prubya ka kasi puinta karas. Bara yawan na ni tawan bila dia isan babako wan family ka na ni laton lakara wan lupya ko laton lakara wan upli ka ni wala mariwi na ni bay ko kilaton lakara kupya kumi lakara ubya sa kaka yawan na ni gat kupya lakas ka tao kinara yawan na ni gat dia isan ka bila wali na takamita porubya kra winta kan kalaka kumbaya isa para natas barupla ba trabil na ni tila rapat taki 90 mani kawal mong bandat mani na pag isa kuna porubya winanin kara raya ban kaya laka kumbara sa upat ban kaya laka kumbara sa bahapat ban kaya laka para waya kaka diri lalbara sa daw kaya man raya ban kaya laka waya kaka pat ban kaya waya do kira dira daw kaya semana ni daw kaya pia tan kabira lam labla kras kirani raya ban kaya laka di mayas makakables no man pat ban kaya waya do kira nanis ba man daw kras kaya dia do kira ni baywan daw kisa pat ban kaya waya do kira wan kupiara bisbarakay kan laka, wahilalaka, ninaisan laka, kakmatuskan ka laka, wanupli ka rasura wiyaya, wanupli ka lahto baya, yawan na ni ba, probya pia kan bako, pila na ni ulwang wahilalaka dun sa wanlaka riwaya, bahado kaya na ni uli, yawan daw kiba, wan ras kibrihaw, yapad kaya yawal kara. Nanaraman bara waya piasa kaka, bahan na ni dukul daw karas manataka mita, raya ban kaya rawais man Jesus ra, man swaki sa sakri kan bako, kupya maramang kibri, witinay bilawal masa kakawal bahado ka na ni sutwi naman swak wita kaisma kandia mo ni yawan na ni sudbagat paskan ka nanisa espelbilgat kaka todos somos creación de Dios kuna lupia na ni balika sa tuala espelbilgat kaka los hijos de Dios no son creación como tal son especiales la creación es todas las personas todos los seres humanos toda la naturaleza es la creación de Dios pero los hijos de Dios, según San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Jan Gaspilka, Saptika Wan, Borska Lem 12 Pilawisa, Witin, ayuplika na ni Dukira Balan, ayuplika na ni Witin Rabriras Munan, Sakunaan uplika witin rabrin na ni bara witin boy daukan sa karni kayaban sa witin ay luhpia gat luhpia na ni kaya baraki
Respuesta ka. Yang kau deal ka mayon naman nila. Bible rule ba na? Respuesta ka ba? Okay, katloh pera ni ba dia sa ani uplika na ni Jesus Christ ni nara. Ani uplika na ni tas batrabil ka na tiklawin na ay dawan ka na baksa kibrin na ni ba. Ani uplika ay family ka wan lakara uplika wan lakara. Yang wira supla holy kira na ni yawan tas barakan prata kisa holy lakara iwaya kung atas batrabil ka di ay lalbarasa. Kuna ani uplika bila yang dawan ki manduk yang meraprua ya katwiling patta kaisna. Dia rasura na ni ba daw kapya ay uplika na ni bahana ni sikana. Gadloh biya na ni makan ba kantawan buhay wisa mana ni jang buhay wahabi may sakri John Gospel ka sapti ka 15 verse ka na 18 tas maplika na ni tilaw na yung wahabi may sakri may briris kuno pla ay lalbar sa bahatan ka briris barayawan ba dira sa uraman tao gitawgi sa yawan ba prubya piya kan ba ko yawan pruway sa ombre mistik tak para tiara wah matuktan almo uplul yawan jo kum pruway sa natas baraban ka mapia muhi katas bara dira sa uranan ilal bara ba daw kuma bisyo saat kana ni bataw kung maupla dia mun madiara pruwaya bans maman wait na pruwaya pia wisi uba lalah bring kabya uba wait na pain kabya uba may ring pain kabya diara sa taw masin pruwa bans mamde bara bawal dia may wewansa wait na kausin skira bila wisa salaman bila tas bara diara sud bara ba vanidad de vanidades sud balui wai kira ramia kabasin kuna ani uplikay raya ka kreis rayaban na ni ba prubya kra Raya Kabrisa Bankayara. Jesus Ninara.